Musia isianye neto wa Veronica Siongwa Willy na ende hindi wa kilungu cha Thambalala muthenya wa mundi kila ikukia kila wathandatu kwambia saa ile na miongo ina cia wiyo ndini wa TV ya kwile ibata nayo pyo ya Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba na ende ndio kuthocha tukabikie kutambania imwe tukabiye kusisia mathina la meme twano nikivuthukanyo nikitho tondo reverend upia ba imutwano te mathina na ende mathina suo ndhe manena nwa na mabikia na kunewa utao mutwano no se ubano kitho ibandu bakutania kwa kila mundu na ende ni thina ibo kuwa wina guo mutwano ni waku mundu ibo kuwa ithenya kiliko chaku utesi undu utona kwikayo lwa mutwano waku yulwa ndo yaku yulwa mwitulo kwenda kuende na kwibasia mundu umeola wende na kwibasia na ende peka undu kwigwa utambira kwa sia ni sawa twende na chalo kiu kwigwa waile kutawa undu sumu seisia tumathino namba ile 395 na itokwitha ti kwata utao ula wailete kumakula kwa Reverend Grace Kalama tikalibo Reverend ndino kilungu cha umonde. Asante sana. Thank you so much. Cho twenesa nindu yenesa ndika undo amen na kwa ni museo Yesu nondangite na niwe nesa nondu wangai kuma twatani cia wathandatu mubituku niende nesa gitunga mubya nundu wa amashambiki maitu ala mangu nite simu angima kando chako no thukumi wanga yulanga yunengete ni mwingi na ningutungia ngai mubya pe pastor friend wakwa na friend wa Thambalala wita wa pastor Richard Mutunga enga alikosia kiundwani tabana sekanisa wa IC Bethel na anenayuko embia ningukerie muno ambia nikerie mashambiki pamoja na mwalimu wakwa ni batana muno naketa wa muteto enga alikosia kangundo enambiye Thambalala nyikite nesa na ndwa ingi alama ambie ni etengethi ba Thambalala pamoja na mwalimu wako etwa Mwania ethabani we chairman wa DCC ya Katoloni kanisa wa Neema mutumia ukitwa Carl Wax na onthe tumwendete muno karibuni sana msiaise witu twendania imwe nundu mambi yinda tekane nini mambi makila sio maendeleo na kwithukiza banini yindi jumasia amwe manambia pastor tukila seto gwetu yamba ilila kana mwambi ya kunena liguta nabia tuyamba osimama yiko tambe ya kila kiendeje tambe kwiwa nundu membia twakanite mwaki muno na nitumatethetie muno na kila tunena twima kila kilia na kumabinyia na kumatitia palabe kwikata pe ulalaka palabe kwalia tukamathwa palabe unyeyo na mie nige tulinda mialika ya mitwano na tuitungia mitwano isu kwa undu asengedisi andu mamu mandu na indi matwendete muno mangule siombwa no ukamuthenya wa mumandu alumaya isimu mandu manambi ya sanda nenda tuthaithe muthenya mwene na kwa isimu mandu na ndimeta wa magito nyine kwa nzuki isi nzuki kio kwa nimesivyo nenda tuthaithe ko otherwise musia isia tukwendete muno ona wae magwa ntiweta no masa tutethana indi wingone situ nundu twibako ndo wako yes. Asante. Hi Veronica, naitwa Faith. I'm in a relationship but my fiancé said he will marry me January. Shida niko mbali. Nikamshow atume fare. Akasema atatuma kesho. Kesho yake huwa haifiki. But sijaenda kwao. But amenitambulisha kwao. But mimi nimechoka. Juni for long akishindia hivyo. Please nisaidieni nifanye nini? Ako serious ama ananicheze? Asante Kelly tu. Hiyo ni kule ya Kelly tu Kelly ni wandu. Ya kwibanya. Ndini webinda kaitwa bikini binda yanata. Nika wetani yanata. Indi kiasenika noye. Itonyeza yo ya mwayumwe. Kana mnyeyilika no mwaka. Tuyisini binda yanata. Lakini nienda ukunenga warning kamilitu. Never get married to somebody you don't trust. Mundu ute kumuikia mutwano ni mwasa andu mekala mutwano ni mpaka makakuwa na miaka ya mutwano niyo mingi kwila wikalite kwila wikala wi mwitu weka na jukulika mutwano ni wa mundu ute umwelewa etela mpaka umwelewe eka kutindi omwe outwaye na nginena na yetu nasie onethana utabya mwanake wundwaye muno mwanake ni wadite kunena ni ngwendo kutwa mwanake ni wasiani utwa indi nisi
Paulo aisi enena mystery ilo kunena obo wa marriage asa enene obo wa kanisa na Yesu mundu mukani withae kanisa na Yesu niwe mume mume na mwe Yesu ilokoka sio mbwa ni twisi wenu wa 20 ye ni wa kuyengelanio ni ekitotu ya twikale tayari kwa anchienda ya ni utwane ndi kana twitwane ndi ni mundu ume uma na nayo nun au mengi mayithame for marriage sio mbwa ni isi mundu ume ni uko miaka ingi na nui sini kwa thaka ingi akamatwa na nui thia ndendo matwa be kila kwikara ukwenda tia tienda kutwana akwetyo siani sio uja na juu bindani je 8 ni mamenda utwawa muno mbe waume kwenda kutwana mundu aitwa nyumba kwa mwanake aibanga we ni watwa na cyo tumiona marriage nyingi sina thina mundu ni wetwa kwa mwanake na ni wabanga undwae na undwae lasima na ithila matuku mathuku tujikalanga banini amwe kwanza niko na ball unaponiona nange maweta ball sio bongo kana ikuye ball lonza na yoke na ball kwa hiyo jikalanga ibinde ni kwanza niko na ball unaniambia niende na niko na ball yako hivyo anataka hiyo ball nikenda eke mundu ume box yani amutwae na mutwano woko sio mundu ume wa utwate ukwenda ndaka kwenda wona welasimira mundu ume mutwane ndaka kwenda kuni wongwasia wona atenda utuma tikiti nundu mundu wendete mundu sio mbua ndete lae wetuma wendo ndete lae wetuma utuma ingoi ithina maumeana nanzo nundu nyikwenda jijingi ikathi mundu ume wendete mundu muka ona ndia watu metikiti kwanza wizaona uona banani uona sindi mekutumia face ukuje tuonane ona wikaletu sinakuja sisi mundu ume kwenda mundu mukande bithasia ndete la etwe aile mwaki siuki pandu be mwaki siuki ye yake kata ye makoneka yani wendo ofichiki upendo au fichiki kwa ilo keso na mundu metindo mwite ndo tumetikiti ili umabume atene umeangali tene nundu pa hapa ikindu wikitokengwa wikitobui wangui na uketho mukoma au koma sia wenda ukomie na ukomia no kwanza be mundu mukolo bangitoke ukatwa na be ula wendete pe ula ngo yake yendete ku mwana kwa mwitu wona mwana kiatendo tumatikiti na wona atendo kuyauka na wona atenda ukabalawi na atendo kuonia ndumo atendo kuyani mwasiai kuuni ko kwito this my brother atendo kuintroduce kwandu mo umeangali tene baba ikindu Haya, asante. Ngaite mimi niliolewa na bwanangu alikuwa ameoa na wakadivorce na akaachiwa watoto na akaachiwa mtoi. Kuna shida kweli hapo? Mume ni watu anite mati ana kibeti na kibeti cha mutie yakana kule kana bethina ni asia either ni mwenda nite ni sawa lakini manyape side of your challenges ilo keso na mundu muka auma mutwano ne naitia kana kukatia wakamukwati space yuba habe challenges pe teams pe matao wikala mutwano ni indikana ka kiana na kakaosa nyinya na nyinya kasioka ndini wa mutwano ne usu ko ni wongwase wona bekana ndia sakana kechwetheka wona utwaitwe ni mundu watwanite pe maundu mwaidite kalanthi mukagree na muno ni aka be wise aka oi ni mebanga wona wali kama usiwai mutwae wisidi batu nena imwe tuinena taando nundu sindu imwe ni realities ona twalea ona twasia twimanga yona twasia twatangiye andu maye motwana mitwano etilike na mundu ndeikaluya tekitata atatwanite kana atemutwae ethi wani wali kama usiwai kibeti kingi chambe nena niwe na mundu umeosu ubo wa kibeti tukingi na kyakeli ndukende we muno kukolika nyumba ya kibeti kiba kiu chai kitwae nundu edwani chatite chakite isu ni nyumba yacho edwani kisiaite nena ni place of these children nundu you are not their biological mother that is the fact na baikana kola wani nyinya na nyinya wa mundu onekela ala ine nyinya one mukola ni nyinya ona yaka ni nyinya na baikana kama na nyinya wako
ninethukise ikwani ya kamwana kamwe kaisila kena nyinya nethe kwa chief ni ithana complain ya muka wako muku atwa kibeti kingi na harusi na ndatwa kinu cha muko wate nake amanda mumeke ata atwawe na mutwa kwa chief asiandailete kwikata kutwawa nundu isiana ekalana sio asiandailete just imagine nutwani na harusi na muko muku abango twawa athi umusikata kwa chief aya sia mukonda ilete kwikata kutwawa nundu ena siana nake siana ile na kamwana kasiake education kwani na koka kamwe dad akuko so selfish wewe ni mnafiki kabisa mbona umeoa na utaki mamu akiolewa ke theka mwe dad mom is so beautiful and is still young achana na yeye afanye nini aolewe yona nikana kuja na chao nikendete ninya nikendete nyinya na either stop wabwewa dad stop your nonsense my mom is so beautiful and very young wewe umeoa achana na mom aolewe maana anataka kuolewa ni maanisha hata ni maanisha paikana kola waninyinya wona watu wa musiwitwa anatwa siaitwe na kibetujike wanikitwawe muthonyoma ka mwana kamwe mom kadhinwe mzee usu akamwe mama usiteswe kuja hapa kuna nyumba yako na nyumba yako ya nyinya kapanga ya ile tondi kwa kibetikeba kiu kingi kuni asia watu awethia siana nena ni place ya siana ndukalike nyumbani ya kibetikingi mande wa mali yaku na ndukake ngwa ni mundu ume onomwe aikwebasia aikwe kibetikira cha kwa kikuni kigoku nundu muthenyongi aketha itabyongi we muthoku pai mundu ume yani akuya hani ngwendete omunthi mwikalanganio miaka 5 ethele amanthe kingi cha katatu ambiyokia wichao wi muthuku ku kaba mundu gukuya nyene ndo kutwa nina twanite na we forget about that I just want get married nendo kutwa na umukuda windwaba wibakiaba kibetikira kingi nundu no ichenda tukaliko kiumanga kana ukikunia simu wikitabia nonsense stop that nundu kiuni ula wikibetani utheka ula wiko uni mume ucio kutwaiye ni wakasia we useless aitabiongi yes asante musaisia hawendeni wa kilungu cha Thambalala na ende betikiletu kabikio kwa hata utandikia Musaisa ndino wa kilungu cha Thambalala na kilungu cha Keli vala tuende na kunena nisia kana tuende na usungia mokulu la wende na utuma ndini wa namba 3 kenda 5 mathina la mendini wa mitwano kibathukanyo na indi either we na ndu kwenda kutawani mutai witu bikia na utuma ndini wa namba 3 kenda 5 na tukubikia na kunenania mimi kuna kijana nataka kunioa lakini aliniambia nizae kwanza lakini niko na mtoto mmoja nifanye nini usikubali huyu usie kitoku ekitaenda kumina weziana yukola wemesesiana ndio bia kwanza kuoe na wabika kwake usiaie aya mimi nimemaliza miaka 2 kwa ndoa na bado sijapata mtoto na mzee akikuja squeeze hata ana shughuli na mimi naweza fanya aje umeenda hospitali ni wamanyie nula wina thina bisila mutena kana mwali twathi mwele mundu meno twanyeza no ichao wina thina na chawo yo ila mundu mukota twa utasiaite ndebata wita wangungu ni kila mundu na kila na andu maitu mabanga mundu mukaniwe problem kwa ni wongo asiati nundu ningunenga ni namba nendo ngunie nikendo ngutethesi lakini nendo kuya ni kawaida nundu ena nyinya ena mwitwe nya mamu ya wengungu kiwa twaye ni chao kitasia na tuwe wambililia onaana ameneto ne muwe au manga wakila yeuma lakini yabikia na ne wa Samueli ngai ni wa munengie Samueli siana imenga nawe ni ngai kelitu kwa uli wangu asia ngunie simu tunene osa namba yakwa isongo ni simu lakini ndikuya ni usio kona mundu wita wa gaino sibitali akutabie niwe thina akutethesie 10 miaka eleti mingi andu ni mamini one 10 ni masia iye andu ni meusia ibindani ji ona we na miaka 40 no sia ona we na miaka 50 kwisila kwina uiti juma undu ni manamba tangi tita tene andu ni mekusia ona mena 50s unasaidiwa hospitali unapata mtoto na mwana ni wotu mundu mukane wandaiya thini wa marriage ona kau kwa ngai
marriage mundu ume na mundu mukama twanite, that marriage is complete. Yani ngainde tala siana ni mithinsio lakini ndwi sindu ibetangela kacha yandu ya mundu mukailite either na kana na ira winda ndwi na kana ndwi mundu muka ko ni ngwasia we nundu wina thina na nuwe ina thina, please call me enda hospitali wone daktari umanye ni chao kina thina usigondu tonyote thewa umesie mwana nundu wa mesie mwana kane wandaya ukona mwenu yabenduka. Haya na toiwe na twaye kiveti chakwa na ciana ile na chanzia ya kana kamwe na nicha ile kumbongela kangi ni kiata ciana itatu wenda ciana wenda nana ayo bwana kio omunini anambie wenda mukamo ciana nyanya ai omunde maisha mabige bana mabigie omunde na mweya wendia muno ebindane ji pekino nitabasia nimea sia no tonya kwea ona mweme gwatebo kitae nikika ichuka na mwana kembithukise wase muka wenda uceisia ni 5 kitae ni chuka ona nutonya emokwa kana ukatuka kiwete kana ukawa kana muka akakwa akautia isiao isiana kana we akatuka kiwete ukatuka nuwe ukwea mundu aikakumbwa akwa na nigo twasia andu mauiti ona Biblia neneto ibuku ne yamwambile ilo kilunguni chambe na mswami yongole nakenda weasia siai muzo siende lakini mume kile chao vinya subdue it Iman shata sia na utonya kwea tisiana sio kukilio kethia mwanziana ni watie yulu andu somethia na ndikuya mwana ke problem yako nundu webanga yi ile tisi yako Misi wanene tu. Jue banga yuka ebanga ita wikana kamwe. You are very wrong. Siana hii tatu sio dhidi siako. Ni siako. Wenda mukebeti. Wenda ni asiana chombe kila wenachi. Na ula watu wao ne siana tasituika asiako. Na hii siana nuo tuika aithe. Nundu la watu wa mwenyu ni we au. Kwa wena siana itatu swani ya hii weno kwati. Kibeti kipe masabu kiekuika. Kiswania mesiasia na inya payokwati paichao ebinda yeje thukio mathina maingi biyo wisiasia na 5 ona kauni waide to siasiana lakini ndo siasiana ila wea ukasomethia ukadress ukainenga kitheka ukasieka maundu no ya tikila siana yetha ni watu aye muka uwa kwena siana 3 inya 5 ni siaku shombe eko bathukanya siana we na kibathukanya na ni mukani esietwa ni ya Yesu nundu aliko ibathukanyuka akake kakamana sio mbwe wewe amanyie mundu atwa mundu ena siana na yenda tulatu ake muno na nduthi anikuwa tukumia tu menete ni tweka siana indikala kakukeza utweka chokola nundu ngai ni wa wakili wa siana iti innocent tizo isiawe na niwe wendie nyinya no usienda no yasa ni siana itatu yeko tu ya ni siana ile kamwe nyimuka kwa wa mio sia tenena nuko sia isu itatu sio ndeni sia ni sia siana. Haya asante mwati ndata ndonya ikata ngeti kiloni musewa kwa twinasiana ile na miaka 5 mutwano atwa iwe na siana ile yasia ni sia wisiana isu ile ndele eti ndonya ikata ngeti kilwa kwa musewa kwa ni waleilwe kwa musee wake ni kuo letwe. My dear Kelly tukapa, let me call you my daughter. Leo na miaka 5 ya mwana wakwa. Ni kuyati ndutwaitwa ni musi. Utwaitwa no. Ni mwemeu. Na kindu kiki ilita keumo. It's like madhabao. Kulia kaingi ondela matwa iwe. Mayamba kwechelekea. Indi mekalao with the time. Adumageza kwegara. Kila ndo nyoko tani ikasima mweme unesa andu mala masiadi we na mweme umekenesa nduka mathatie nduka eme kuthikwo ona wona mateo kunenya we ebinde sie no ithi umatwaye kilo matwaye mwenyungwa matwaye masuka matwaye leu na icio kakwa mweme nundu lo kutwaite no ni mweme ti andu mamusi ndeto ina twiye mukati inyana kunethe yaku ti andu mamusi na thilo kesu wani kumeka nesa makekala meza ithi abayundungi ngania no muka mwana wao
no muka mwana witu na tuyundu no winya wa isu kwa makwa na makeso ukwitikila with time na wono mate ukwitikila no mya kwaku no aka kwaku no nyekala kwaku uloku twaite ni mume waku na ku mundu umemithukese nyiloka atwa kibeti no yona nyaku nyinya waku nethe akuma yuchenda na andu makwa enyuma yuchenda chende kien karenji kinenge thayu diko ni uta wa mutio ba mutu tunumbia tunengane thayu kinenge thayu kinenge ku promises yawo ni nkwendete ni bonaku ona makaumena ni yaingi wi mundu wakwa na ndikweka ku wa munenga thayu akewa sawa nundu nuo mutwaite na mwasiai na andu makwenyu uimea ndio na kibeti kingi uone wa muka wakwa muimwenda na mute umwenda niwe na atwaiye na ngine nyaku nda usia ya mukai mwitu ya mwenyu nda usia ya mukai na ndu mutwawe mwana mwenyu ndu mutwawe ingi mekimena makumisie kibetiba uitsite na mukau anakiamu makila samona muka aimenwa na nyinya naide nambio site na nambio site na you wasia iba kuri wongwasia tungia ni musi bamwe na mutungia ni awendo bamwe nanga yulone ngana emusi ukwasa keka na kanyumba la makamatede wa mana gainu kumwakia musi so bya musi wako eko kuli obo wakwendwa maka kwendwa baendewe haya we Nita wa Jessica from Kikelenzo kuolewa na mwanaume virgin kama wewe sio virgin kuna shida gani? Hakuna shida. Sasa sio shida. Mundu meni wota kama na mundu muka? Na mundu muka ni wako mie. Na jipe thina mwao. Haidina? Iko shida gani? Nagure bara ni be thina mwao. Ui chawingi. Ai. We, haidina. Isi ndo imweto sieta, it's good to be virgin. But isuti ya determine ya marriage ndio kwekala yini. Na ndo ngima atwani me virgins. Lakini mitwano ne yekiata. Nyanangikie. Pia kangema atwa iwe makomigwe ni kila mundu ume. Mundu mukombi yana. Mapa sita na komigwe ni kila mundu ume. Ndi jumutavya mundu mukozi unda basi uyo atuliye. Atuliye na atwika pasta na akamusi. Na musi wake ni museo. Kwa nye kila ke determine ya ni wa marriage ni love. Tiubo wa virginity, it's good to be virgin anyway. Dikulea, ndia si andu maike sobe, me sobe. Ko mwitu wakomiwe ni kila mundu na mundu ume virgin. Na mundu ume na kutoa mwitu virgin na mundu ume wakomise kila mundu. As long as they love one another, ainanga shida. Bado si reverend kulingana na culture ya Africans na ukambondo ubayu. Pesi ndingi sitha mundu mukae kiitwe pandu. Yani ukethia aitokei vizuri. Kwa mundu muka no mundu withia like oyu mundu ume na mundu muka maketha matwanite na mundu ume aitha muka wake nwendanza kwa undu la ka sound yana ke kala mundu ume aithinza ndeundo na you community you either ayite mundu muka bu mundu ume aithinza ndeundo no kwelekeka no kyagetia uwekio kula kwe muka na maisha makasonga lakini mundu muka athinza usuni watini waile wa akadina akadi yudo wangeleka ngaligoni no ingiye kule yu ya mrembo usuwa Kikelenzo nduko na weba nduba kavika labda bomesa kwa mano mundu ume akamuya we na kosie kwanza we bakoli we bongo yite sinaendete ko yiwe sugale isindo isini sio munena na sejela mukwebani nundui edwa mundu ni wa mwenda ina ni wenda nai ni wa kwenda be mwana ke otonyo kwenda nundu risi ekalile virgin ni kinuru it's not normal timu no tunene kila chawo mundu ume kwisobicha miaka ya utwana atakomya mundu muka kiitha kimuno no ndo na machine yake era tunduma pedha pe kitumi nundu mundu ume mwana kwa siombua na musiaisia kila kamwana kasia wakoketie kauma kwenya kaungamite na kila mundu ume kwacha onakeka nini ketha kaungamite mundu ume ndeawa niki ambilila cia tene not unless ikuwe kuna other problems etu nimekala amefachi nundu etu nimetagwa na nuto nya kwitu na nimetha mekite niwe siwa si meitu matete na wa kwa maana mundu ni waitaba na sia ni masunga etu mo muno ni sia sengeleka nyita akwa my mom used to be a teacher na atusunga ukethia na mundu umekesela baya uyone ailo musezi kama naendete ngina mwisoba mwana kosu etetua atetwe mana na tatio tadia mami oni form 1
na muya nganya ndanzi ye ba yanziani mami amukiye kwa kwacha tene majibingu amukula nutwikiye mundume ukaonga macha mwitu mwana kauzunja kelota haikata utatapo nduwaza yagusu wakuweza kweza nyindi mundu wenenya mami akinyebu etu ni masunga wa na ni masubi ya wata matumbe imwana yisobe ya wa imwana siambila siamikwa tene kwa hiyo wangu kuya aikwanki nomo si sana uone mwanaume amefikisha like 28 years 30 years akiwa ajui mwanamke si sana not unless weni ndia kana tusawatuyata kana machine yekata yithukuma ina bandu pena thina nundu mundu me ni walagwa misi mundu me ni withana kindu kita wet dreams utukwa kethia nisitikie akamuka kwache kiungamita nikialasia ndithia nukuwa kijalia nukuwa thina nukuwa na waili o ayisa ithia ona mambe yako manyatule tuma cia negwe tukazini twendo wawe no wo Yesu abikia yani ko weso na mundu umwe kwa miaka 30 na ndakoma na mundu muka niki ko ito sawo twiyata no wisitia no wisunena naka pena thina mo kuni wangwasia ni woki unena in our communities mundu muka ekilala oneka ni muthuku mundu ume ekilala iboneka ni mundu ume ewa ni nzamba usuweta cia ni nzamba mundu muka akuna mundu ume awanu kwesiya mundu ume akuna mundu muka jitawani chao ifale valence kuni wongwasya kila kilu lakini ilandu mendana na ni wasya mundu ume ndisi na labda ni wote sekwetia kana bena thinonge na mundu muka ni wasya ni wa mwenda na asya ni ndo awanu onethwa machine ya ithukuma ngatebe yazieke kata ikathukuma na ni mwenda na ni mu agree aina shida o ya nini na kwani kwa muka enda amuitabania uwe ilie na muyele anwanesa muinena nyanesa ni kutabia siombua mwana kwa ni nonete umeaseo akayitwa mundu muka wamba na majikala nyenesa ndina se mundu wa muka wamba ni muthuku ndina thina na mundu wamba nundu ni wisi nikiukuthukumia mbabe kama thukumia mbathi na munene na aitwa mundu mukosi ukoneka muthuku muno na maidi majikala musina mayaka musina musiyire wawe musi yes asante musiaisa ni kwati wa bikiana utereka kilungu cha umundi cha Thambalala na indi alatu tunabikiana usungia mukulu menu tukasungia muthena ungi ngai atwetikilia ithi wanakiwe kisio na indi kaitumane mweni witu mutai witu mwandondo mukwatia amukwatia ata na indi timi na kilungu musiaisa nina ukethia ngethi ya mumino kilio kuya esitu ina twasia ngethi ya mutani uyu ti Reverend Grace Kalama namba yake cia simu ilotonyo mukwatia nayo yambe ni 0717292812 namba ila ingine 073999 0304 nutonyo mbona kila bandu bonde ni mobile nutonyo mbita kwako pastors niteni semina tuke tutethie kanisa tutethie andu mangai we wisilite maundune mena vinya mbitie mutwana wako mwana waku na mwitu waku maitwana mbite nundu neneta wa nganenga nendeto cia utao ninika premarital and marital counseling just call me tusaidiane maisha ni kusaidiana ngai na kutethie akwikenesa withi na chuma kisio mukomenesa kiwiyo netha wina mume waku na muka mwilie wikabilane munzi iti no mukunoka kiss komainesa uthaithi museo kubika tukomane ingi tumwendete muno ngai na mwathime na kumwikanesa thank you so much asante musiaisa tukomane unindi ni wa kilungu cha twathimwe ithi wana kwiyo cha kwaila